Red Blue JD. Izi ni inkuru zagarutswe mu bitangazamakuru mu Rwanda no mu mahanga bite mu binyamakuru. Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye ikiganiro Weekend News. Mwanya bite mu binyamakuru duhereye mu Rwanda ngo kujenjekera abazunguzayi ndetse n'abagurira ngo byararangiye. Ni inkuru yagarutswe muri iki cyumweru n'ibinyamakuru bitandukanye birimo n'ikinyamakuru Umuseke, aho ibi byavuzwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali kuwa gatatu w'iki cyumweru, aho yavuze ko kujenjekera abazunguzayi hamwe n'abagurira ngo kuri ubu ngubu byarangiye, mu itegeko ribakumira rigiye kubahirizwa uko riri. Yabitangaje nyuma y'inama y'umutekano yahuje abayobozi 300 mu nzego zinyuranye, yaba iz'umutekano, abikorera ndetse n'abayobozi bibanze mu mujyi wa Kigali, aho hafashwe ingamba zikomeye zo guca akajagari k'abazunguzayi, abasabiriza ku muhanda ndetse n'abubaka binyuranyije n'itegeko. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pascal Nyamurinda aganira n'abanyamakuru ari kumwe kandi n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Theos Badege n'abandi bayobozi bari mu meya wa Kicukiro n'uwa Nyarugenge, yavuze ko iki kibazo cyahagurukiwe bitandukanye nuko ngo cyagiye gifatirwa ibyemezo ariko hakabaho kujenjeka. Pascal Nyamurinda yavuze ko mbere hagiye hazamo santima ndetse no kujenjeka, ariko ngo ubungubu ibyemezo bya leta bikwiye gufatwa nk'ibitarimo imikino, amabwiriza yatanzwe abagomba gufatwa nk'ibyemezo bya leta. Kuri ACP Theos Badege, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, niyo amabwiriza n'amategeko bishyizweho bigomba kubahirizwa. Yavuze ko hafashwe icyemezo ko polisi y'igihugu ari igiye kuyobora igikorwa cyo kubahiriza amategeko ndetse no guca uyu muco wari utangiye gukura wo gusuzugura inzego zishinzwe kubahiriza amategeko. Indi nkuru ariko dusoma mu kinyamakuru Umuseke nuko abazunguzayi basaba leta kubumva mbere yo kubavana ku muhanda. Ibi babivuze ku munsi wa mbere w'icyemezo cy'umujyi wa Kigali cyo guca abakozi, abacuruzi ndetse n'abakora ubucuruzi butemewe n'abasabiriza bagatera akajagari mu mujyi wa Kigali. Abazunguzayi baganiriye n'ikinyamakuru Umuseke bemeje ko batigometse ku buryo batakwanga kuva ku muhanda, ariko basaba leta kumva ibyo basaba birimo guhabwa igishoro cyatuma bajya gucururiza mu isoko. Mwe witwa Nyirabagenzi Yvonne utuye mu murenge wa Gatsata mu kagari ka Hanika mu mudugudu wa Kamabuye, yavuze ko Nyabugogo ariho yakoraga ibimutunga ndetse n'ibitunga abana be. Icyo rero ngabona kizakurikira icyemezo cy'umujyi wa Kigali ngo nukwiyongera k'ubujura. Uyu mugore kandi yavuze ko ubuyobozi aribwo bwakwiye kureba kuko niyo abaturage babaye, kuko ngo niyo abakura Nyabugogo niho babahe aho bicara ngo bizakurura amayibobo nyinshi muri Kigali n'abaturage ntibagire umutuzo, kandi ngo ubuyobozi buzaba bushaka ko babaho. Aba bagore kandi bavuga ko ngo bazi ko amasoko ahari ariko ngo nta bibanza bafite, bityo bagasaba leta ko yabaha ibibanza n'igishoro, bitaba ibyo bakabaha imyambaro ibaranga bakajya bakorera Nyabugogo bagashyirirwaho umusoro, ngo ibyo ariko babyemera. Dukomeje na bite mu binyamakuru nuko ingona imwe yafashwe irapfa muri Nyabarongo. Ni inkuru yagarutswe n'ibinyamakuru bitandukanye, aho kuwa kane ingona imwe mu mugezi wa Nyabarongo agana ku gice cy'umurenge wa Mageragere yafashwe n'imitego yasiga ubuzima. Hari hashize iminsi hari ikibazo cy'ingona zica abaturage mu mugezi wa Nyabarongo ku ruhande rwa Mageragere muri Nyarugenge ndetse na Rugarika muri Kamonyi. Ikinyamakuru Umuseke kandi cyari gifite amakuru ko kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru hatangiye operasiyo yo gufata izi ngona. Superintendent Emmanuel Hitayezu, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, yabwiye ikinyamakuru ko iyi ngona koko yafashwe, ko ndetse ngo imitego yatezwe izi ngona mu ntangiriro z'iki cyumweru. Gusa ariko hari indi nkuru ivuga ko igisubizo kitari ukwica ingona, ahubwo ko igisubizo ari uguha abantu amazi. Ni inkuru twasomye ku rubuga rwa Radio 10 /Radio TV 10 ivuga ko umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA, Engineer Koleta Ruhamya, yavuze ko abona igisubizo ku kibazo cy'ingona atari ukuzica ahubwo ko ari uguha abantu amazi ntibazisange mu mugezi. Koleta Ruhamya yavuze ko ingona ziba mu mazi nubwo ngo atazi neza uko byagenze, ariko atahamya ko zavuye mu mazi ngo zitere ingo z'abaturage. Engineer Ruhamya avuga ko nubwo hakiri ikibazo ko ahantu hose bataragerwaho n'amazi meza, ariko ngo iyo habaye ikibazo nk'icyo inzego bireba zibigira ibyihutirwa, abantu bagashishikarizwa kandi bakegerezwa amazi hafi. Ikinyamakuru cyo Izuba Rirashe cyanditse ko leta ngo izahimuza amarira imiryango y'abivuganwe n'ingona. Imiryango y'abishwe n'ingona mu minsi ngo ishize izahabwa ingurane na leta binyuze mu kigega cyacyo cya Special Guarantee Fund. Umuyobozi mukuru w'iki kigega avuga ko imiryango yapfushije ngo izahozwa amarira ku bufatanye n'inzego z'ibanze.
Joseph Nzabonikuza yabwiye ikinyamakuru Izuba Rirashe ko iyo miryango yahaye impapuro zo kuzuza ndetse ngo zimwe bamaze kuzisubiza. Anavuga ko usibye iyo mpozamarira ngo umuryango wa nyakwigendera uhabwa amafaranga yo kumushyingura mu gihe umurambo we waba uhari. Uyu muyobozi avuga ko mu kugena ingano y'impozamarira ngo bareba mu mumaro nyakwigendera yari afite mu muryango. Naho Dr Rugomwa yakatiwe imyaka 10 anamburwa ipeti za gisirikare. Ibinyamakuru Umuseke, Radio TVT na Kadomo Rwa byanditse ko Dr Aimable Rugomwa wari ukurikiranyweho kwica umwana wo mu baturanyi. Urukiko rwa gisirikare i Nyamirambo rwamuhanishije gufungwa imyaka 10, kwamburwa impeta za gisirikare n'indishyi ya miliyoni 11,500. Urukiko rwahamije Major Dr Rugomwa icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa bigatera urupfu uriya mwana witwa Theogene, icyaha cyabaye mu kwa 9 umwaka ushize. Urukiko rwahinduye inyito y'icyaha rwari rwaregewe ruvuga ko uregwa atakoze icyaha cyo kwica kuko ngo abatangabuhamya bose bahurije ku mvugo y'uko uriya mwana yapfuye nyuma yo kugezwa kwa muganga. Urukiko kandi rwifashishije ingingo y'151 y'amategeko ahana rwavuze ko uhamwe n'icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa bigatera urupfu bihanishwa igifungo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15. Umucamanza yavuze ko uregwa ahamijwe iki cyaha kuko ngo abatangabuhamya bemeje ko bamusanganye inkoni ndetse bagasanga uyu mwana aryamye mu kidendezi cy'amaraso. Mu bijyanye n'indishyi, umucamanza yavuze ko utsinzwe yishyura indishyi za miliyoni 11,570 arimo miliyoni 1,500 kuri buri mubyeyi na miliyoni 7 z'abavandimwe b'uwapfuye, buri umwe agahabwa miliyoni 1 ndetse n'andi arimo ibikoresho byakoreshejwe mu gushyingura umwana. Dukomezana bite mu binyamakuru hanze y'u Rwanda. Muri Kenya impapuro z'ikirego cya Raila Odinga ngo zari zirimo ibibazo. Daily Nation, The East African n'ibinyamakuru byagarutse kuri inkuru byandika ko urukiko rw'ikirenga muri Kenya rwatangaje ko impapuro enye z'impuzamashyaka ya Raila Odinga NASA zamagana itorwa rya Perezida Uhuru Kenyatta ngo zatanzwe imitagiye kandi ngo hari n'ibikiburamo. Mwanditsi w'urukiko witwa Esther Nyayiyaki yatangaje ko ibaruwa yandikiye umunyamategeko wa Odinga yamumenyesheje ko urukiko rwakiriye ikirego kigizwe n'umusingo w'impapuro 59 ku wa mbere, hanyuma ngo mu cyumweru abanyamategeko baza kohereza izindi 6 guhaburagamo izindi 3 z'ingenzi, ariko umunyamategeko wa NASA witwa Paul Mwangi yavuze ko impapuro ngo zaburaga nazo zoherejwe ku mugereka kwa 5 mbere y'uko itariki ntarengwa igera. Umwanditsi w'urukiko rw'ikirenga yanandikiye abanyamategeko barimo Murumba na Awere ahana kopi y'abanyamategeko ba Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bose ababwira ko mu mapuro NASA yatanze haburamo kopi imwe y'umuzingo wa 31, 55 ndetse na 56. Urukiko rugaragaza ko icyo kirego cyatanzwe iminsi 7 yashyizweho yaramaze kurenga, gusa ngo ni ibintu bitaranasobanuka neza mu gihe ari urubanza rutegerejwe n'abatari bake mu gukemura ubujurire bwa Raila Odinga mu gutsindwa amatora. Raila Odinga yatangaje ko agiye gushoza urubanza nyuma yo kutishimira ibyavuye mu matora yabaye ku ya 8 Kanama uyu mwaka. We avuga ko habayeho uburiganya mu gihe ngo indorerezi zo hanze zo zagaragaje ko amatora yakozwe mu mucyo no mu bwisanzure. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ya Katumbi, uwitwa Sindika Dokoro nawe ngo arashaka gusimbura Kabila. Sindika Dokoro umunyekongo ukize cyane akaba n'umukwe wa Perezida wa Angola wasoje ikivike José Eduardo dos Santos, akaba kandi azwi nk'inkoramutima ya Moise Katumbi wahoze ari guverineri w'intara ya Katanga, yatangije ishyaka rye bwite yise Le Congolais Debout, no kuvuga abanyakongo bahagurutse. Mu gushyiraho iyi manifesto abanyekongo bagera kuri 30 muri societe civile bose bafatanyije na Dokoro guhamagarira abanyekongo kweguza Kabila kugira ngo ashyirweho guverinoma y'inzibacyuho, ariko ngo y'abaturage mu gihe amatora yandi y'umukuru w'igihugu ataraba. Naho muri Nigeria imbeba zabujije Perezida wa Nigeria kujya mu biro bye. BBC na Niger News n'ibinyamakuru byanditse kuri iyi nkuru byandika ko Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ngo agiye kumara amezi 3 akorera akazi mu rugo iwe nyuma y'aho imbeba zigabije ibiro bye zikangizamo ibikoresho bitandukanye. Muhammadu Buhari yari amaze iminsi irenga 100 atari mu gihugu kuko ngo yari yaragiye mu Bwongereza kwivuzayo. Umuvugizi wa Perezidansi ya Nigeria niwe wavuze ko Muhammadu Buhari azabakorera mu rugo we mu gihe hagisanwa ibyangijwe n'imbeba ubwo yari arwariye i Londres. Bimwe mu bikoresho byangiritse harimo intebe zo mu biro ndetse n'ibyuma bizana umuyaga mu nzu.
dukomereje na bite mu binyamakuru mu gihugu cya Zimbabwe nuko Grace Mugabe yahawe uburenganzira bwo kugenda. Ijwi rya Amerika ryanditse ko umufasha wa Perezida Robert Mugabe yahawe uburenganzira bwo kurenga imbibi za Afurika y'Epfo, ibintu atari yemerewe kuva yakomeretsa umunyamideli witwa Gabriela Angels amuziza ko ngo yamusanganye n'abahungu be asa n'uwabagomesheje. Grace Mugabe umufasha wa Perezida Robert Mugabe uyobora Zimbabwe yatahutse mu gihugu cye avuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho yari amaze iminsi ashinjwa kuba yarakubise akanakomeretsa uyu munyamideli. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Zimbabwe yavuze ko Grace Mugabe yabonye impapuro zimuha uburenganzira bwo kudakurikiranwaho ibyo byaha ndetse zimuha n'uburenganzira bwo kurenga imbibi ya Afurika y'Epfo, ibintu bari baramubujije. Naho muri Guinea umusozi w'imyanda wagwiriye abantu barapfa. Reuters n'Ijwi rya Amerika byanditse ko abantu bagera ku 8 muri iki cyumweru bapfuye ngo abandi barakomereka muri Guinea bagwiriwe n'umusozi w'imyanda wasenyukiye ku banyagihugu mu nkengero z'umurwa mukuru Conakry. Iri hirima ry'umusozi warundagaho imyanda ryatewe n'imvura nyinshi yaguye ku wa mbere w'iki cyumweru nk'uko byatangajwe n'igipolisi cy'iki gihugu ndetse na bamwe mu bayobozi bakuru bacyo. Abayobozi ba Guinea bagaragaje impungenge ko imvura nyinshi iri kugwa ngo ishobora guhitana abantu benshi barenze n'aba ngaba. Naho Angola icyavuzwe cyane nuko Lourenço wari minisitiri w'ingabo yatorewe kuyobora iki gihugu. BBC yanditse ko ishyaka rya MPLA riri ku butegetsi ariryo ryegukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu cya Angola, aho João Lourenço wari minisitiri w'ingabo yatsinze amatora ya perezida w'iki gihugu. Ibyavuye mu matora byatangajwe na komisiyo y'amatora muri iki gihugu ku wa kane byagaragaje ko Lourenço yagize amajwi 64%. Uyu akaba asimbuye José Eduardo dos Santos wari umaze imyaka 38 ayobora iki gihugu. Naho muri Korea nuko Korea ya ruguru yarashe ibisasu bya misile bitatu. Kwa gatandatu tariki 23 Kanama 2017 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko Korea ya ruguru yarashe ibisasu bya misile bitatu. Abategetsi muri Korea y'Epfo batangaje ko ibyo bisasu bitatu byageragejwe mu ntara ya Gangwon muri Korea y'Amajyaruguru bigenda mu birometero 250. Mu kwezi kwa karindwi kandi nibwo Pyongyang yarashe ibisasu ndengamigabane bya misile, icyo gihe itanga impuruza ko izarekura ibindi bisasu bya misile ku butaka bwa Amerika mu ntara ya Guam iri mu nyanja nini ya Pacifique. Igeragezwa kandi ry'ibisasu bya misile bya Korea y'Amajyaruguru bisa n'ibyereka Korea y'Epfo kwirushwa n'ubwo ngo ifashwa bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myidagaduro inkuru yagarutsweho cyane n'ibinyamakuru bitandukanye nuko Meddy yavuze isomo rikomeye yigiye ku buzima bwo muri Amerika. Meddy yagarutse mu Rwanda nyuma y'imyaka 7 ishize atakandagira, yavuze ko mu gihe amaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ubuzima yaciyemo bwamwigishije isomo rikomeye mu kuba umugabo. Meddy yageze ku kibuga cy'indege cya Kigali kuri uyu wa gatandatu tariki 23 Kanama 2017 avuga ko mu myaka 7 amaze aba mu mahanga yize kwigira ndetse no kwimenya, kubaho kubwe nk'umusore wishakiraga buri kintu cyari cyo cyose yakeneraga mu buzima bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari kumwe n'ababyeyi. Mu mikino indi nkuru yagarutswe no ku Rwanda rwegukanye ibikombe 3 mu mikino ya FEASA. Mu mikino ya FEASA ihuza amakipe y'ibigo by'amashuri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, amakipe ahagarariye u Rwanda yegukanye ibikombe 3. Iyo mikino yatangiye ku itariki 19 Kanama 2017 muri basketball y'abahungu, APR Rugunga yatsinze Budo yo muri Uganda. Muri volleyball y'abahungu ikipe ya Rusumo High School yari yatsinze ikipe yo muri Sudani y'Epfo muri kimwe cya kabiri, yarakomeje kwitwara neza itsinda Ruyanzi yo muri Uganda amaseti 3-0. Indi kipe yo mu Rwanda yabashije kwegukana igikombe muri iyi mikino ni SK y'Ikigoma, aho muri handball yatsinze Kiburi yo muri Uganda ibitego 25-23. Muri bite mu binyamakuru ntibisanzwe aho muri Kenya umunyakenyakazi yazengurutse i Nairobi yikoreye icyapa kiranga ko ashaka umugabo. Nairobi Wire ndetse na BBC byanditse ko umugore witwa Pris Nyambura w'umunyakenyakazi w'imyaka 28 yazengurukanye icyapa mu mujyi wa Nairobi kiriho imyirondoro ye cyamamaza ko ashaka umugabo. Uyu mugore mu butumwa buri ku cyapa yari afite bwerekanaga ko afite umwana w'imyaka 7 y'amavuko, akanagaragaza ko ashaka umugabo ndetse yaranashyizeho nimero za telefone. Yerekanaga icyo cyapa kimwamamaza yambaye ikanzu nk'iy'umugeni ndetse yari kumwe n'umukobwa we nk'uko bigaragara ku ifoto yashyizwe ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibintu byafashwe nk'agashya kuko ngo ubusanzwe gushaka inshuti bikorwa kwibanga. Ibimenyerewe rero ko umuntu ajya mu muhanda ashaka umugabo wamurongora yitwaje n'icyapa nk'iki cya Nyambura kigaragarira buri wese.
mwakoze cyane. Yari bite mu binyamakuru mu kiganiro Weekend inoze. Njye ndi Isabelle Dusengimana. Red Blue JD Nyarugenge yavuze ko iki kibazo cyahagurukiwe bitandukanye nuko ngo cyagiye gifatirwa ibyemezo ariko hakabaho kujenjeka. Pascal Nyamurinda yavuze ko mbere hagiye hazamo santima ndetse no kujenjeka ariko ngo ubungubu ibyemezo bya leta bikwiye gufatwa nk'ibitarimo imikino, amabwiriza yatanzwe abagomba gufatwa nk'ibyemezo bya leta. Kuri ACP Theo Sibadege umuvugizi wa polisi y'u Rwanda niyo amabwiriza n'amategeko bishyizweho huje abayobozi 300 ni mu nzego zinyuranye yaba iz'umutekano, abikorera ndetse n'abayobozi b'ibanze mu mujyi wa Kigali, aho hafashwe ingamba zikomeye zo guca akajagari k'abazunguzayi, abasabiriza ku muhanda ndetse n'abubaka binyuranyije n'itegeko. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pascal Nyamurinda aganira n'abanyamakuru ari kumwe kandi n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Theo Sibadege n'abandi bayobozi bari mu meya wa Kicukiro n'uwanyaho bigomba kubahirizwa. Yavuze ko hafashwe icyemezo ko polisi y'igihugu ari igiye kuyobora igikorwa cyo kubahiriza amategeko ndetse no guca uyu muco wari utangiye gukura wo gusuzugura inzego zishinzwe kubahiriza amategeko. Indi nkuru ariko dusoma mu kinyamakuru Umuseke nuko abazunguzayi basaba leta kubumva mbere yo kubavana ku muhanda. Ibi bivuze ku munsi wa mbere w'icyemezo cy'umujyi wa Kigali cyo guca abakozi, abacuruzi ndetse nose mu mwanya bite mu binyamakuru duhereye mu Rwanda ngo kujenjekera abazunguzayi ndetse n'abagurira ngo byararangiye. Ni inkuru yagarutswe muri iki cyumweru n'ibinyamakuru bitandukanye birimo n'ikinyamakuru Umuseke, aho ibi byavuzwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali kuwa gatatu w'iki cyumweru, aho yavuze ko kujenjekera abazunguzayi hamwe n'abagurira ngo kuri ubu ngubu byarangiye, mu itegeko ribakumira rigiye kubahirizwa uko riri. Yabitangaje nyuma y'inama y'umutekano ya Red Blue JD. Izi ni inkuru zagarutswe mu bitangazamakuru mu Rwanda no mu mahanga bite mu binyamakuru. Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye ikiganiro Weekend